Dame i gospodo pokrajinski poslanici, poslanici Srpske radikalne stranke će podržati predlog kolege Đukića da se izmeni pokrajinska skupštinska odluka o dopunama skupštinske odluke o prenosu određenih ovlašćenja na pokrajinsku vladu koje ima Skupština autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti zdravstva. Srpska radikalna stranka je u prethodnom mandatu insistirala na tome da određene nadležnosti koje su u prethodnih 10 ili 15 godina prenete na izvršni organ, na vladu, odnosno pokrajinsku vladu, budu vraćene predstavničkom telu, odnosno Skupštini. Mi smo mišljenja da je ovo dobar početni prvi korak koji se tiče samog zdravstva, ali da tu ne smemo stati, da u narednom periodu i u drugim oblastima koje pokriva autonomna pokrajina Vojvodina, nadležnosti sa izvršnog organa, sa pokrajinske vlade moraju biti vraćeni u Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine. Dakle, mi ovde moramo raspravljati i donositi odluke ko će biti ljudi koji će zauzimati najviše funkcije u različitim organima čiji je osnivač autonomna pokrajina Vojvodina. Dakle, podržat ćemo predlog kolege Đukića, iako smo opoziciona politička partija. Ima smisla i Srpska radikalna stranka je na tome insistirala u poslednjih nekoliko godina. Zahvaljujem se.